Konei ngā reo o ngā kōhanga reo o ngā purapura o Kakepuku e whakanui ana i te ahurei Kapa Haka o Waipaa e kia nei Te Tai Tuuperepere. E hariko ana te ngākau, e hikaka ana te tinana, tikite i ngā tamariki katoa, tikite i te taira o ia tamariki, koira aia. Ko haukatangi heta, he uri no ngā tiraukawa ki whare pūhunga, tētehi o ngā kaikawe kōrero mo te kaupapa nei. E tino hikaka ana ia mo te kaupapa o te rā? Māku ko te rā te painga o te rangi nei, ni. Ko te hua o te rangi nei, ko a tātou tamariki, ko a tātou tikanga mai wainganui i a Waipaa, ko raikawa ki whare pūhunga, ko ngā te apakura, e rā momo iwi kei wainganui i konei. So our kura are coming together annually in order for this event to be hosted by a number of kura throughout the year, but ultimately we're all working together as one. Ko Sunny West tehi o ngā māngai o ngā kura o te takiwā o Waipaa, kua roa nei e mahi tahi ana ki te taha o ngā kura, kia whakakotahi ai mo tēnei ahurei. It's been a long journey putting this together again, just in a little bit of a different way, because previously one school had to do all the mahi, and so now we are working as a collaborative group in order to share resources, pull things together. E ai ki ngā kai whakahaere o te kaupapa nei, he kaupapa tēnei e whakakotahi ai i ngā kura o te takiwā o Waipaa ki te whakanui i ngā mahi a tāne rore rāua ko hine rehia. Ka haka watu te tuatahi e mere ka wata. He kupu aki ki oho, e tuana? Kia kaha. Kaha. My aspirations is that we continue this no matter what. Our aspirations as a collective group is to ensure that this festival is continued and every school has the opportunity to participate. Ko tāku, ko te tūmanako kia kawea te hari me te koa, kia whakaputa i te pārekareka o te rangi nei. Ka mutu ko ngā whāinga pai tawhiti mo tēnei kaupapa, kia au tonu ngā kura ki te whakatū i tēnei whetiwara i a tau a haere ake nei. Macie Kuki, Aukaha. Ko te reo, te take.